Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Carlita o lakay, naluto ka din timanaw. Saan pa, Nora, bakay? Ay, baga anak to nun naluto at padigwak mandag iti karo batayaw lakay. Ay, nawaw, saan ay nakababain, may? Anya ko mami, ti pagbaid ang lakay. Dua talaang may, saan ta maibus day ta? Narigat ang bakay. Kasano narigat may? Ang mga nuuyawan dalaang tiitid mo. Nang runa na dyan mirna. Saan mo siguro lakay? Tulkuan da tao to uyawan da. Damo itong kadakwada alakay. Tinapatag kat nasaya at ta kadakwada. No di da ma-apresyar, pariko da mo itun Wan matkat di Nay, ti paborito mo na malukong tinror mo, Nora, bakay? Wen atay iso ti presentable nga usar talakay. Iso ti pangikargaak iti tinola nga itid ko kadamir na. Kasanaw, no saan nga agsublay. Sapay aglanglang nga adahan na ita, malukaw. Daytoy nga raw ti kamayatan iti malukong talakay. Sa may sa inugasak mo't anaimbag. Anyat amom ngay. Amang ano para kanimir na kat narugit na ita. Amumat, anauyaw na dya tao. Kastala ti kanayon mo nga ipagpagalakay. Anya nga tanong saan kalatan amang tad kanakwada, bakit? Lakay, nagsaritaan tanti maipapan iti day taabanag. Saan ka day? Mirna, adda ka ka day. Mabit lang, umayay. Nay, si kamat kayam na nanora. Mawatom day to. Naimbaglaang nga damaramanan nyo mo, gudaw. Ay nawaw, native amanok ko naman. Wine, luto ni tatam a Carlito. Naimas day ta. Ay kat, agyaman kami ana na. Wine, sayon to isubli ti malukong intun ko Agyaman ak manan nana ha. Makaraman manan da tao iti native amanok. Ay wine, awan anyaman na, gudaw. Ay nawaw, native amanok ko naman. Wine, luto ni tatam Carlito day tapaseng. Inikak mo laang ang dagudo itay. Apaw, sigurado na imas da ito, inana. Basta ni tatam de agluto, naimas sa talaga. Ay, nana, mabit lang Yalis ko biit ti malukong. Samon ton isublay basang ka. Adamot lang ti kargak nana. Ay nawaw. San mo ta kasapulan na kasta basang ka. San na masapula sukatam tinted ka. Tapno maramanan yung mut atin lutok nana. Sukatak iti pansit nana. Saan ka di paborito ni Tata Carlito ti pansit nana?
Ay, yun basag. Paborito ni tatam, ti pansay. Sige, mangtudak nga rod. Sigurado maragsakan day chay. Lakay, adakaw. Ay, ina. Ay nawaw, nangalamit ti pansit bakit? Intud man ni paseng lakay. Ay nawaw, paborito na ita. Malalala, umay ka. Agtugaw ka. Taraman naman tiluto, tinasingput akaruba talakay. Ay na, ay, ano pa'y tinateng na? Saan laang apansit ti intud na lakay? Adamo laang Shanghai. Ay na, ay, nakababain samot bakit? Abang ano panunutan na pinasukatam tinted at tinula. Ay nawaw, saan mo akas taan lakay? Kahit daamir na, anya mati kunada, ilinted mo ti para kanakwada. Awan ni Mirna, nilaang gudaw ti aday jay. Bareng ano magustuhan da ti impadiguta lakay. Ay nawaw, nangalaam iti tinula a manok, kudula kay. Intad ni Nana Nora bakit? Ay, isumat lagayam Mangan kakit din. Nay mas matpiman tinted at tinula. Iso ti sinda kitay. Batyan ka lang iti ramanam. Saanen? Sa anak nga interesado iti day ta tinola. Na, Makapadismayamat. anyang ti makapadismaya bakit? Makapadismaya ti malukong anang ikargaan da. Ay nawaw, nagsaw ka. Kasla awan malukong taakas ta. Daan launa yan. Ida pa'y lain lako iti junk shop. Daan ngagpaiso, hanggang naimas mat kinaikarga. Ay saanen? Ipakan ko laangan iti aso tayo. Sa anak amang mangan iti makan anay karga iti daan ken narugit a malukong. Narugit mat asasawam dita. Gaputa daan ti malukong danananora, panunutom matan ang narugit. Ay nawaw. Ay nawaw. Ayan ngayon ti tinula ang manok, Mirna bakit? Awanan Awanan. Awanan. Inpakan ko ni iti aso. Ayo, naikan bakit? Isungarod asaan ko ngayon pa kaniti aso ta mabalin pa'y amasida day dyan. Ay sumardeng ka man si kagudo. Di mo ibirbirok ti pagsakitan ti tiyan mo. Pagsakitan ti tiyan mo't alaw-lawatom dita. Diyak kayat amang mangan ka iti narugit, Saan ang narugit day dyan? Day ta kapanunutam at narugit. Ay di mo ipilit ta kayat mo. Tano ag sakit ka. Asinaw ti kaase. Siyak tumot lang. Adaman sa ludsudak kan ka pasing. Anya day tamanang? Pinadigwan na kakadima. Ti karoba tayo. Danananora ken tata Carlito ka di tiket mo asawen manang? Wan. Ay, wen manang. Ada inyog ni Nananora at tinola itay. Nagimas si ka. Di mo nakita. Ti malukong anang ikargaan da iti inted da. Nakitak manang. Awan mo't nakitak aparikot dita? Daan dyan ang ikargaan da iti inted da kada kami. Itsura na pailaan da dyan ang malukong kat madlaw adaanan. Ang mga no agsakitak pa'y no ka nagtilinaon na. Ala, nalabos kamot nga agsasa umanang. No siyak laang ti saludsudem. San mo ta si makit ti tiyan ko? Idikinan ko ti intod ni Nananora. Nagimas tupay. Native ko naman. Uwan tanay ruam siguro ti tiyan mo. No siyak, talaga asinsitibo ti tiyan ko, paseng. Anya? Ayan nga iti malukong danananora, Mirna bakit? Ay awanan. Inbasura kon. Saan ka di nga imbagakin ka amay subli na dyan malukong? Apay pailaan nga isublay kat daanan. An-anwan da pailaan nga itikas dyan malukong. Narugitan. Ay, irwar mo na dyan malukong. Saan na siyak ti ibabayin mo? No kayat mo, mapan mo kitaan iti basuraan dagiti plastik di tarwar. Anya klase ti kapanunutan ti adakin ka, Mirna. Ay, awan bibiyang ko iti day taamal lokong gudo. No awan bibiyang mo, sana masapol ng ibasuram.
Anya ti ammo tayo. Amang ano day jay na malukong, ti kamamayatan a malukong na nananura. So nga iso tinangi kargaan da iti tinulang inted da. Mapanmulat tan alaan iti basuraan. Awanan ti adupay asao. Saan man na siya ti rengreng? Na, takinargahan pay laang ti sinigang abangos ti malukong danana Nora, gudong? Tapno maramanan damat ti lutok. Ay, nawaw. Ay, diyak manamukin ka, bakit? Kaslarugit mo ti panangkita mi ti karuba tayo no agsasao ka. Tanadalusak atao, gudo. Kahit kumusta ti kaunggam, nadalus ka di matlaang, saan tayong agpapada iti estado iti biyag bakit? Nalabit nga awan pa'y kwartada nga igatang da iti baro. Kas kanayon ko nga ibaga. Sa anak amang mangan iti narugit, period. No talaga matlaang, igatangam ida iti baro amalukong. Sana na ita aguy uyaw ti paglaingam. Umayak man, Tata Carlito. Ay, si Carlito yan ko daw. Naimbangkal daw mo. Imayak ta, kahit kung isublit ti malukong nyo, Tata. Ay, nawaw. Adamot kargana. Uun, Tata. Sinigang abangos. Ay, nawaw. Nakababain mo't kan kago daw. Tapno maramanan nyo matilutok, Tata. Ay, yaman kami unay ago daw. Awanan yaman na, Tata. Sige, inton maminsan manan. Ay nawaw. Sa dino tinangalaam iti sinigang abangos lakay. Intay, ti karuba bakit? Ni Mirna. Sana ni Mirna, nilakay na. Ha? Naimbag ko na matakas jay ni ko daw. Uray no mamirmiraot lang. Dalat na respeto na kada tao kung saan pa'y anauyaw. Ay, no may papankin ko daw, awa mo piman ti makungkunak lakay. Nasaya at ataon ni ko daw. No, kasano mo ti kinasayaat na. Ay, iso may ti kinauyaw ni bako na. Anya tinadamag kong is-istoryaam kano iti tersena. Tingay may papaniti malukong danananura kan Tata Carlito. Ay nawaw. Anya ko matipagsakitan tinakam da, kat pudno matibagbaga. Nakababain ti kastangar aramidem, bakit? Tinakababain, jay daan amalukong danananora. Nakarugrugit pa'y siya. Panagkunam ka ni, kat mangmangan danananuray tinarugit? Ay saan arumbang asaludsudam ti kakasta abanag. Gaputa amok nga amom no anya ti sungbat ti saludsud ko. Ay na yun, ti kasta kapanunutam, bakit? Sak pa yan nga asawam, ti makarik na itibain. Apay akasta tila nga managaway, Nora bakit? Ha? Diyak magustuhan tinangag kaw lakay. Anya tinangag mo aya? Tidaan na malukong ta. Dayta ti tapik da dita tersina. Anya? Bay, isutis istoryaan ni Mirna akaruba tayo. Di mo lata ni kaskasaw bakit? Amom lakay. Nasakita na kitikas jay nga imbagana. Sapay pinilik mo't piman, ti kamamayatan na malukong talakay. Taiso tinangikarga at iti tinola nga inted ko kadakwada iday. Anya ti kulada aya? Nagasam, narugit ka na lakay. Di mo latan ni kaskasaw ti mangmangag mo bakit? Daan day jay ngam sana narugit. Nakita no kasanom nga inugasan na dya malukaw sakbaya kinargaam. Talaga may, ha! Intun sumaranaw, santa namang tid kadakwada lakay. Husto ka, sa narumbang nga maikan iti anyaman ti kasken Mirna ang nakauyaw wa tao. Sana nasayatikas jay ang mapanmus istoryaan, manang. Ay nawaw.
Complete wumat tapno maawatan ka adagos, paseng. Nadamag ko, amapan mo kano istorya, ti malukong dananan Nora, kung Tata Carlito. Dayjay ka day? Wan, imbis nga agyaman ka, tamalagip da ka padigwan. No narugit matlaang, ay uray saanan, paseng. Ala, anya aklas ti kapanunutan ti adakin kan manang. Ti maipapan iti kakasta abanag, ket saanen ang masapol nga ingkais istoryaan iti intiro a barangay manang. Ay di ka man agsawa kasta, paseng. Wan, daan nga agpaiso ti malukong danana Nora. Angem, saan kumamot at ti kinadaan ti usarda ti kitaem manang. Ti kumamot kinaimbag ti kaungganda ti kitaem. Nangalam kadeg iti ado a prutas lakay. Impaw ti kabagyak bakay. Ay, nagadaon lakay. Kitama, ang mga mangiwaras ka man, ang kadagiti karuba. Awa mo dakis na no ibingayan tayo dalakay. Unang, ang mga nya man ti bagada, nang runay ti dadya amirna. Nalipatam ka din, ti daan na malukaw, anapan na ilmarmaritais. Sino nga minayatin ang ibaga nga ikakpay dadya babae? Sadain lakay, maudi dadyayan. Nasayat ma no kasta. Narigat tayo. Ang mga nya man, ti may baga dadya tao. Agyaman na kiti prutas nga intedyo, nana. Awan na nyaman na paseing basan. Mangtudak tumot ka da kayo itinateng no makaapitak, nana. Ay, sanak mo't mangnamnama iti kasukat ti prutas nga inted kaw, basang kaw. Amok day tanana. Pagayatak mo't ti mang subalit iti kinaimbagyo kanya. Ay, naimbag ka pa'y basang. Maapresyar mo dagiti simple abambanag. Una nana, sana kakas ka dagiti dadduma dita, a judgmental. Isuda lang nga ruden ti maikan, isuda pa iti nagado ti sauda. Anya nga tadya iwarwaras ni Nana Nora kadagiti kaaruba lakay. Naglalao ka prutas bakit? Ay nawaw. Apay ngay alabas-labasan da talaangan. Apay, nasakit tinakam mo alabas-labasan da kalaangan ita? Nadamag da siguro, tinapan mo inis istorya. Iso saan da namangtad iti grasya diti balay. Naupay siguro ni Nana Nora kanya. Ure asino mo't piman Anya ngay nga ti maaramidak no nasakit tinakam na kanya. Intun maminsan, kontrolam nga min tingiwat mo bakit? Sapay si kadya tao nga awan preno tingiwat na. Padasag tuman ti mapan iti ayanda inton madamdama. Anyat aramida mi jay. Mapanak dumawat iti pamakawan da Nana Nora lakay. Siyak tinagkamali. Kasta agpakumbaba ka, tauray anyat araramidam, nalawag asikati kamali. Ay, nawaw! Saan kuma at tinain materyalan abanag ti kitaan tayo, no di kat ti kinaimbag ti kaunggan ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.